Don Bosco Media Network is set to launch the second edition of Sur Kynud, or The Voice, commencing from December 2nd, 2023 at the Don Bosco Youth Center. The event will feature blind auditions and elimination rounds leading up to the scheduled grand finale on December 31st, 2023. The top 10 contestants will compete for the coveted title of winner. Encouraging youth participation, members of the Don Bosco Media, including OL Marbanyang, have urged upon young talents to join the competition. The winner stands to receive a substantial cash prize of Rs 1 lakh. Registration forms priced at Rs 1,000 each can be obtained at the Don Bosco Youth Center. Additionally, victorious contestants will be appointed ambassadors of the Don Bosco Media Network, granting them the opportunity to represent in international competitions as vocal stars. Competition kini penuh. Kami kedai competition kebaan. Minsip sedang mila penuh. Kasih menangkap kalau bisa kebajak atau kata buat kedua silang berkentai kibarit kibahai sana kilesin mentah. But haknya jadi mentah macam sedang ialah jauh lebih kena hybrid civilnya mau naik ibasya apa mau yang ialah yang price menangkap ke price jangkan 6 ladu kemudian job silap tengah. Walau dia kata kita ongkos terbaik letu berkompi menjadi kun sekiranya sekitar tumpuk ke dalam apa England atau London di angkai di dalam lagi job kalau dia kada keburang dia tadi kesan dia keburang dia Don Bosco Media Network kalau play kada kalah di ban ai kada lenti ban bentar ke kesat apa kepang kita. Tim tax nemu yang kedua second edition yang sedang yang arteriku not pra December bahkan good how January aku lalu kau kesenang bantuan. But kehaknya ke edition kebaan bila yo ini berasnul bila bukan kepala batai saya yang tu itu bahwa di condition prepare kena di belum sedang ketika edition kebaan. Pada ketika elimination, hak apa kata kita kan kiba ya kun kita kiba bit nang kiu kita kiba duna kita saya eliminate hadu kita yo sipawut kena pada kun yang tak ke final mencipta kalau yang lain. Kini sahaja cuma boleh aku kan bersama aku berikut ya ke tong macam mana dalam aku ani kita tak final lagi. Kini bisa kita mulai langsung. Kita ada yang boleh kini kita nak kita. Andai kita bisa dalam bahan bukan bisa jangan di competition. Kamu ketul kerana kepada pasal itu ketul kita bisa judge ikut kepada judge. Kino by langsung lagi yang ini grand finale ada dan bagi external judge kiban bisa. Bak sekawai mereka bakal bosan. Ngajak ke elimination round 1 give views YouTube kan high marks. Kamu kan get marks. Kamu ke views kan pandang views kamu kata semua ke views yang participant A keyboard B ya kamu tahu kamu ke point plus point itu ban IMAX kamu lagi YouTube views